aranavuga ngo umuntu wese winjiye mu buzima bwawe abaje kubera impamvu. Bamwe baza baje kwiga, abandi baza baje kwigisha. Umuntu wese uje mu buzima bwawe aba afite impamvu. Hari abaza baje kwiga, hari n'abaza baje kwigisha. Nta muntu ushobora kuza mu buzima bwawe rero ngo buri kintu agusigira. Iyo atagusigiye isomo, agusigira urwibutso cyangwa akagukuraho isomo cyangwa akakwigisha nawe ubwe. Bamwe baza baje kwiga, abandi bakaza baje kwigisha. Ahubwo cunga izamu ryawe. Uje se agenda asusurutse cyangwa agenda asuherewe? Yaravuze ngo ibintu by'ingenzi cyane mu buzima bwawe ntibishobora kubonwa n'aya maso yacu asanzwe, ahubwo ibintu by'ingenzi cyane mu buzima bibonwa n'amaso y'umutima.